Because if you do yana munya sabo we ana hina Oghionba no Oghionba ana domie ebi ya gbi yo bede o. Before then, if you do me, let me gist you. If you are about no talk, ma wa no ya mu wa emi wa go no wa ne followers okay. Before you make a video that you make a video me oh salobwa a video pa ni you make will not post or post a video ni a video no ka or where he o me nota or where every Gatiye ni esabe shetra is something like that. Ni esabe human trafficking abo bonobe do a emi gatiye. Iya tabe mi e wo ma ese no ya love ye no ya wu. O me no ya tai. O we de mi e ma je gbese o wa mu ye ke no ye ya fo. E oni a video first video ni Iyore ka wu mama so de on dame o. E video na ni e na ati this was the second video ni Iyore ya ro. First video no ka ya ro. Ebi akpaika me ima yaga agbe we bona kun emi na Iyore egede do yakpe the second video ni ya send e pa live video da yakpe e ba ni bi do na we yeah aya so agbe Iyore bi do enu so mo ana do mie wa da mi obe o e video ni Iyore we no de ko na to re o ibi do enu so mo wa da mi o ide ba so ba ki sunu ebi agboye ya iti mu ogun gbe Iyore Oghionba that video was too rough. That video Iyore ma be biunu that video was iwa again na video na do ya circulate Saga no sungu o ti Iyore ni Iyore na do Oghionba se mo iwe na ona zuwa iba bona fi ekunlele the same Saga na we atie Eranomigo Ogiti Eranomigo we egede Eranomigo be yaro Eranomigo yebe ma bo e ma we da wa be ni ki ogo bo ya po bi e ole se oni oya nwa meyo oya yunu nwe moto o si eni kana tie ni you understand kana tie ni but Eranomigo is cost mama me everybody mute I don't want to forget anything you might go for mama mommy lao Eranomigo gi ladia awe Sago mo Sago de wa da me ne ya ni ya na na ze de si wa me ni ya ta lo de wa da me awe bi ye ko bi mo no awe se ti wa pressure bi oni do me ya ma ye gbese obi e soldier no America o say na 40 years and 50 years in America obi e soldier no America yen wa gi obi ya do no ya bombe do no ya bombu weri no ya bombo weri ni you no me ya ta unda no ma ya ta wa Oghionba Oghionba ba na ire set ya Oghionba ya be iba be Oghionba be da ya no see so awe obi ya bombe ne mi na wa ligi ya wa obi ko bi won no operation na hin ije e ba ni me na iladia the same woman na be ati mo ki face ya bo na mo ki face so iya se nu do mo egeni mo ki face e Godwin eyin ga gbe Godwin ga no egeni ya a president no ga eyin ga gbe before you know it, I know why I lie. He has a nudo. He has caution. Ni na do we no be ra me gie. Ona ti ra me. Ona we mi wa e so wa. Ige kopa ma ba be jere. Ebi ma mi e ma davan me ma. Where so ge no. Ale me ya ti me ya voice of give me mu da yin na record bi me. Do pe ge ni ba na ta we ata me no ti me o mo wu. Mu da ge ni je me ya hu. Ni me ya fija. O me no sumo between me and my father. Iga mo wu. I ma ti ba me. For more than 1 year, I ma ti ba me now because of no sumo bi je me fija. You understand? So you know, every day I tell me, I got me. No ba me gi jo igba block yin mo wu. No la gogo na ta ba me. E mo ki face ba na do pe live video. On e gata we make we donate for Papa Ivie ni ata lo yan na. O ma donate ni ba me. Mo bi account we me la dia we gboko. We no ta we me dey donate for Papa Ivie.
because if you die time we no you pay here se nu dore do go politician go problem me you pay here se nu dore when Oladiana we na be no be when ya call me when Oladiana do atawe donate for papa Ivie me tiri me ne no de e be on your pa we no be account every me on your dimebo we wa mu dia me be account every me ladia. That was how I wrote my father's account out on my page. Well, I bet this one of the papa number and anybody who want to donate put on my nothing. It was just Saga. You know? So, me not tell daddy where me go, we and my she my brother to settle. Even my ex-godmother, Ivie Iyore, or settle in my baby myself. And I went here where he can't carry my mommy Susie. You have to call him, you know, you have to call him Lahore, and to move me, call my Princess Babette. Princess Babette, my ex godmother. I don't do any, I mean, okay, yeah, where. If not, anytime you have to never me over again, I not like her. I make me the verse. So, you have to go give me my baby, I have to settle. If I live with me, we see me, I want for. Eba yekin so pa egbi bi me e ma me understand we no ya so we ge ni e mi here mana do egwe understand me you do me no zom again mo ki face here ya we video o we gbe we video we time ba me yen o call ba me pa ba me na block me tv me ne me de bi me ba me na block na we daddy Saga ma be boy na we ge ni mo ki face ba ye ki o ba ni me tamu gwa na Sago mo ki face yaswan ona swan ro ona kunyo baze mo yiwe ni babo na la egbe ona bi onugo ni ka ona bi onugo papa nya na bi onugo so e bi do me so mo then ya ta edesi Sago na bi ate mo ki face e ba di me na ladia Sago e wa te mo ki face na wa kunyo ba yin na wa swan ro e bi me na ya sunu adam yo the same Sago oti yobe na zuwa yobe na wona mu na mo yin egbere afi won efwa ebanye agani era no migo emite of Dallas agani oya meru so mena ilatia mena iga gbugbe ye Sago hun ogun ba ga gbo Sago mo mu Sago ne igi mu Sago de okwo pa na ti iye utete anna ba we la video agani ma woni be Saga oni na mo ebe gboto oni na mi agwo bi esese because Sago na wa won ti Sago na pe ba ku ubi na poloko avedo so iye utete no we o yedo iye utete ona gba la de ma bo Saga iye bege Sago o ti presenter si akia and the presenter si abu de Sago ti yan iye do afi pe iye do aro ije e ba ni na so Saga Sago iye utete pa we live video edo wa doge o Ivie o ogwe bokemi e ogwe Sago no Ivie o iye mere me I'm not an ordinary person obi enu yihin ya tam wa ku bakere weti me bi agmodo una giele no eje ne ni ka ogi me ne bo panya ige me ati agbon eje una tese na my na tokotoko no be my yo no be joke ya tam wa weti bi agmodo go bedo wa ore maybe na joke na match you dey make I'm not lying they ti me agbon my father is still alive go and ask my father we want dey yet when no ga sunu da me Inwade yetwin why no or ask anybody that is related to Nogele, they will tell you my story. So and what do we kwebona abi me biebo mere 2 years even 3 years e ma pe me boy wa de bru amana do to e fota lega wa ne Iyore. Go and ask people, go and ask any of my relatives and any of my family. If you want brother mo back, me na wa mo me. Egbokwo. Ina you care for how many days you go me makia. Vi ye kere babo kan ina wa ku ke. I makia. O go me na ye kino.
Iye me begani o. Iye ma ye boya gwalo o. Iye ma yo da o pa no bi money e. Iye ma kini na mi e. So na chop come na follow come. Just forget that thing. You know, that's me for you. One ask my family. And I am mekunu. So ana do me iye do me no so. Ebi you talk to that lati angwe. Itie. Sago. Ni alabe o. Be ni to te. Won o ye do yin ra so ohun dan abeme. Oh ni ya bi ye to te ina gbe na mi go dem dan ya me dan ti pa wenu ewe. Ya mo bi yen no soja. No ya mu hu eri yen. No ya mu hu era bitin. No ya mu ebe yo no ya pombe hu era. Egeni. So on na Apollo 5 years do no zomo. The same time enye ya ti yobe na do azu na we dia ni yes security. Whereas Sago na ku fa wedo o ti yobe na Oghionba. Iyore la do ya DCB just yes girl. Here wa mo la dia na do me pichi ona do ya pe e pichi dia ni yes girl na do mu. Omo ye ke ita yes ka wa ge. Hawe okwu ala o. Hawe ko bobo ko mo wa we won pa kere do ni mi kere. Me no ma ya bi okwu ni we gbe. Mo ta lo ka we ki oba. Hawe ti afie me mi kere. O salo bo apoe. Whereas Sago or ti Iyore because Sago ni yon ye emoki face ya Oghionba yon ye evanomigo ya fi pe upabe when no say like evanomigo Oghionba na because oya we did need fune oya you pe ya won to if not evanomigo for day list of Oghionba every day would have not called no latia ara agwa ni yen na yon to boy yen ya evanomigo you nu won to no ye na be sagni ga po no mama apo bi emi te oh tota ya ga we soto oga fiego bo fiego we ho we na hu ni ekwe na ye bi po be da ewe no wa mi se oni e de mabo but oni owa you nu moto so ihe ati e ni Iyore Oghionba ara bat na Oghionba na ya wa so if you do me no so me be asumo ara do mi Ebi asun agbe Iyore de o. Oghionba o wa sun wo. Ege na. Okay, let's go there. Wa be video bo gbe na. Ni Iyore na gbe. Yen ize yin wa ti ma so de me lo be ma na. Yen ize yin ma mi e bo yen na we wa la gogo wa ya bi e ni ewu. Wa la gogo agbo ka di de digo e. Oba ye mo pa gbo fi wa ya bi e wa la gogo. Yen ma mi e yin ya bo yen na mo e bo gbin yen. La. Iyore fa o. Iyore agbawe ne o. Agbawe ne Iyore no Oghionba no lore. Iyore re no asungu ba bia na mu kere sungu ba bia re o. Agbawe ne o Iyore no Oghionba. My people, Iyore to re ba ni o wa re ni nana ya sunu e. Iyore ri we video ni circulate ne. Iyore na so e ba no ya so live video. E ni o Ivie ha. Hey, he jani esigogin ona so ami ego. Voice nu. Manas wa we video me gize we video e degbe baladi lati ati pa o gwo ki agbo Iyore. Hijo ama mi gbada de na ga so ogun nikin ina mu ebo gbo Iyore Oghionba to asun. Iyore abi edonu ya yunu moto. Can we video na? Again na even maniwe social media maniwe e Facebook na o ma we e video ni Iyore wu ni no ya sun hu. Igo so edo no ba ye ne. Mama me we be just talking from our own heart. Zebo years say the mahin. Manas wa ti Iyore Oghionba and Oghionba gele no. Wa da me o ekenu Iyore na wa ni tagbe e baba mata wo Oghionba na wa guti Oghionba Iyore kin. Wa da me Iyore no ya so e. So anywhere from BTC from
Egwe. No you te do guge soma. Egwo salobo do ya. Anak ti Iyore. Some chiefs are coming. Yana mwe call a phone. Yana call Iyore yana we. Iyore no almost there. Adi egwe. Egwe nemewe. Ade. Iyore should have been the first person. No ya wame. No ya wame. Now ya. Iyore should have been the first person. Now ya we now where the mafia. So again, let me not forget that part. Again, the mafia yakbe. Audio ni na send the any live video. If not ni go viral on like YouTube ni akmo ya mo bogbe Iyore na eba ni Iyore na we wo we ona in ave mo gbe ladia eba ni Iyore na me mo ge e the mafia the mafia ona me mu ladia in the mafia ta look my eye nothing go happen look my eye eba ni Iyore na me mo ge the mafia ona do na me we in eva ni ara wona na me we the mafia we Iyore we video ni you know when not delete and Iyore the mafia we video. Do you understand what I'm saying? Because a video the mafia ni Iyore don't release after a social media president release Iyore na be mo wi mo pa be wo ibiado the mafia be wo wa be da me on the mafia we wu and mama mi video ni be social media video e vala ni na mama mi be social media ona da na mi we ya mo we ona we ona we video na no pa mi na we video na e video ya mo ge e di mo feel ladia wa dam yo omo me ya ga akin Iyore no be social media president yin we e bi yen omo video ni e ya sun hungun ni e ya kin ba se mo iwe omo e ladia do pe e ba ni Iyore na we yin yo pa o yan me mo ge ladia e ba ni Iyore na me mo ge di mo fi ona mo ladia na me do ya ati e wu e di mo fi na do have do ana ya nwa me you understand me so again na ta na we do me no so mo na utari omu Iyore ona do mu e pa di mo fi utakpa na mu ya eva awa agbelian yege ebe na babita awa deal with ya yege but Iyore was too loud because if no Iyore ladia was too man like seriously if you get the mo fi no ladia o but the mo fi me do o ma do 2-7 Iyore ya to ge Iyore wa agbon anyhow ona bolu for ebe do me no so mo so we na iye na utakpa na do mu ya eva ni Iyore na to ge video do bo gbe na gbe mi ga yin ama mi e bo be ni yin asara ya na ye amo e bo gbin e ebe ya su mo ge no chief kamo ba yana ti Iyore yana call Iyore the phone we Iyore egwa ti we emi ya be ati di mo fi we ni ade do emi ni atare live video ni ado ta egwa kwada mi o ni ado ta egwa e ba yi Iyore do wa latia e ga na Iyore we live video do o fi ago de oye ijani yesi give mota no ka we pure by ladia na ya fin ego but till today Iyore ma do ta be followers oge no sungun logun agbele mo yin a o Iyore ma do ta be followers oge no Oghionba no sungun bagbon we ijani yesi ge o gi ohun yen ma ijani yesi ge igbe Saga na ku fa be do na ku fo na pe ma ku be gwa Saga imari abe no suhungu imari abe no gun bara gbe imari abe no ri wia imari abe no ma wu no keke imari abe no bi undan imari abe no Oghionba ori bi do ya please mute mo baba Iyore ma itamu gwagwa imari abe ko ni e ya adeti Iyore wa ya mu gwa uti today we ijani yesige o tin ogin ohun yori ijani yesige recognition oge no imari abe na pe ma ku vedo o ti Iyore o ti mo ki fesi o ti e ma no mi go ani ati e ba seni
And you know say the man every man to me yata me ewe wa ge wa ta me ewe yi oni bi agbodo go bedo wa wa ti oni ogun right organize go social media me Facebook na o ma e stadi yen wa yodo e stadi Oghionba ima ya boye ya Oghionba ni ana so ngu iba bona fi ekun le jo na fi ekun le ya eni ya fi pe ijo me do tamu gwa oyeye Oye jani yesige mi wawo ijani yesige ni uhun jani yesige okin ati wa mu emi no ye mota lo kawe ti oba kin ati wa mu emi no ye ki Iyore o ke wa ni lele kian ogbon ba kin agbelu wa mota lo kawe ti oba kin ati wa mu e to wa bibi aje ana to mi ye to menu somo iyan wuwa ye to menu mo loro ni oje na bi negwe wa power tapping is slow be ma understand wa power tapping Eye mi dugwa wa ye feel enemy kwa wa ba wa tapi de cross no wa be have of kwa na o wa to agbe wa o vi dugwa agbe abo ko mi da me no mama ina ya bi o salo bo we agbe ama ya bo de na agbe si umi yen obi eran abo bi hama ya koko bo ke mi ade we aga di agbon eta koko bo ye be sagbon ye ma ye be ran bo ni ye koko bo ni kian abiomo mo aga di agbon abiomo mo ga tu omi bugu hije hokokobo o me ke no yi so ga say 1 week in 2 weeks you do ran bo a e me so ba ye ran bo mi na wa ye gwon ye kokobo keke o ga gbe ha ma yin bo bi ani e ye ran yin ye kokobo yin koke mi na kokoka ba ti ogugwa na abo ko mi da me mama power tap kaka wa power tap nana kosi ni eta mi obugwa egwoli dara e ba ti ogwa wa oni me saga ogwa wa ni ge wana wa oni saga ogwa ya wa ba ti ogwa yi tayo wa mi egwe yin ajo ko mi da me gugwa mi power tap kaka wa we dugwa na abi mi ne dugwa ogwa mo ne mi da omo ne mi da temi da ba awije no sestika boy wa power tap yo wa to agbe oge ma mi ma san akoyo ana do biere do menu somo wa to e baby you understand all you do what tell bugu agwona Iyore me tamu gwa ni agwe Sago I maria be na pe maku o ti Iyore ni Iyore ya Oghionba ti today o ti ya ni ya sun gwe ba na fi ekun lele ya se gbe ba do mi go ba bo be fi ekun lele so agani ya Saga ba no mi go ina ti na mo gun bagbe ba no mi go na gun ya do deport le of Austria wa me Iyore be gani wa so me le social media wa me so me lawe bu be gani ama we wa me fun ama we bes ada do mi ibi ado menu somo ona sie Sagi ma be ba no mi go ni mana Saga egbe Sagi ma be ba yo mi go wa tan o to kakabo nje gene I maria be ya ti ona we mi ya bon be uhun so na internet bi ado menu somo e ka mo bana ti Iyore be phone we no di egba nemo ni ado yunu won to Iyore la de live video ita ni esigi ogin una gi ko gbuko ye tane ye mi ro pa ni awun ye seti wi ye ro pa ita ni esigi ogin ita ni esigi u bege dia ye we dia te ye re bege ita ni esigi bu yan di mi na no do we ni enjo owe mi ma Imani no so want talk kan ogwa mo ibugbe mi fie no mo ibugbe ogwa seti iwe mi opa ogwiyan di o ogwe seti zere kini na se higi jani esike giyewe era re go mo ibugbe higo jagbo je mi no higo ma dano na mwefua eni ye ta hijani esike we ni eje do ni ekwani wa Adam yo me o oge no do ta owie na ime bere owie na wa ona mu ye na imia ime ni imia sana ya mo ebogmun oge no agi ti Iyore itare la video elole ki a upe si ona kwa mu wa Adam yo elole ki a upe si ona kwa mu elole ki wa mu ona la ona do hazelebo elole ki we Iyore I stand with you
Agadi me mege SMB. ICB lo le kiakin. Okpe ni visa no social media na ke ou. Lo le kele wala dia. Ono do ati lo. How we Iyore, it's not that I like you, but I stand with you on this. You are not going anywhere. Any palace chief will call you. Tell them to send you an invitation letter. Ya toge ni tanebi edo uzomo. Edi ka no to nedo iga toge. Oge ni Iyore do bedo ogwo ga gbo Iyore o to nedo ga gbo Iyore ilade Iyore gwi ize imia. Meni imia se Oghionba kuye na ya mo ebogmi e. Oge no. Ake ya mo ebogmi Iyore akoli Iyore. Anywhere ti Iyore we no die do. No die gbo. Iyore na do ogwi enjo we ijani yesige we ni enjo. Evadi lo lekela do la dianwe. No time egwa ni agbon official letter ge invitation letter. Iyore wa invitation letter ni when no ma je school. When we bati Oswadia Ebo pani ni Iyore wa home life again no do practice e boni Iyore na wa la dia la video na wa so. Yes. Lo lekia wa suhungu ona iwa lehungu be mi amene lo lekia ona iga wa ni ya ka. O wa se lo lekia wa se gbin e o. Yes. Egele orin e pologbe na wa ti yen be bi oni. Because e ba mo isa ma e gbo ma ni kin. Ija ni esigi ogi ohun ogi ohun. Ija ni esigi wete eri meno yo mo ebugbe ma na ye gbese. Yen Saga doni ya yo bo. Ebi omo pe aro omo kworo okoko be boni eni kere bi edo me nu somo. So pe na we so e. E ba ni je na wa la bi we lo le ki awese. E mo ta wa gele no. E gbo wa onu wa mi yen de important gbe. Obi jani esige yen, jani esige ogin ohun. Who ya why gbe letter yen? Why gbe the lawyer yen? That was what she said. E lo le ki an Oghionba gbele mojo a o no sun wu no gbewo mo gbewi go no gbewo mo na e lo le ki an la UK e lo le ki an la UK omo me be boya gbebo e lo le ki an ke Holland bi UK aga no ni na hu e be Holland e lo le ki an ye ona yi moto o ya vie mi la o UK le ki man life la UK o drive la UK e washing machine e ma e lo le ki avie ya yi moto avie UK. Hello, no do government igomu. Ona ye gba ke sigo moda. Government dan pay 50,000 euro no lekia. Hello, na ye 50,000 euro. Ona ya be McDonald's. Ona ya yenike agere no ke ona ya dele penti ya penti nu fo. Lo lekia no sunwu. Oghionba ga gbugba. Bani. Hey, you're na gbe mota wa no. Thank you very much, my sister. Iyore we gwa wa onu wa ti ere ni ati ere fun ere yo ni ija ni esi gogin ohun wa gbe letter e me wa ki gbe letter ni ge o wa ri ege lawyer me o ri egun me ike consider the are do kun ni wa. That was what happened. Mama Sonia o dame o Ivie do wa dame o ni Iyore ta ma be ga o ni Iyore to ta o ye na kun ye ga Ivie ze Ivie ana ya mo bokun ya ri mo bokun ne o se na yi ma na yi ya ni ma na yi je do ge no igwe bi Iyore gwa ro ni come on me lie iyan gwo go me mo mi come on me lie come on me come on me reg gbo mo mi reg mo sa mo mi come on me kada bu pe so wasunu wa da me o ge ni Iyore ta gwa no ma mi go e ata bu gwa eso gwa ya go owe ito elegan ni ki ewu vi ojo nu gwa ya gwe tu gwa la ki Iyore nu wa ya vie bi Iyore nu wa ya wo gwa eso no sile bola gwa be gbi Iyore opun hunda wa ma ere ni na ro pa ya sunu e atabu gwa e mo ni ma me the story o tamu gwa e ho gwa ya ho so you don't know when Iyore do say mind you when the cat aba video ni Iyore ya gwe na mu wi eyin egbere
on your first video ni Iyore yaro dagwa. Iyore karo ne ye kedo we video ni second video ga ni ki. Still, ada giun ati Iyore be gwa e ka mo ba. Abe ka mo ba ma bororo. E ka mo ba ya ba me atokpe, e ka mo ba atokpe. E ka mo ba mo koli, mo foni ati Iyore we no die do gat agwa lo e gwa ne mo e gwa no die gwa. Evanye no lekena we ni Iyore we na gbe letter ge ni Iyore ta mi ani agbe letter Iyore na gele wa be zuwa o ila di won na gbe letter ge yin ti gbagbe na yu nu keka ya ti ere bi oni iro wa no kwa seti wa yu nu keka ya ti ere bi oni ye wa de. Hello Ivie mutia mai jere erio. Okay o mai jere emi ni gi sunu bo je mi ni sunu ubi no gare na ubi na pe makube gwa mommy me ka te ni ya ne me ka ta ne mommy da le ubi ni e Iyore ga anwi na lele mommy gwa gbogbo me ka ta ne mi na ma me no ju gwere o mi ni je were mutia okay we agiti e be gwa ona wi ejo lolo na we owe se o we na modede agije na so keke na gbe letari gie me na dogwe gwa mege ni gwe emi no di be dogwe lolo gwe na igwe ni Iyore ne gwa ka gbe letari Iyore ne Iyore ke adi gwa kwe me nwa abi otote nwewe no kwa ni nwa weje ona vie bo ije kini ado yaro wie me vege ni gwe mia atli wa toje e ma ta wa ni kin okay Iyore e yo wa no eyin ado ya Saga Iyore vege ni ege ni e lo le kia no sunwu nene de gbe orí Iyore ri je ki o so we ne ma bia na so ma bia be nu gbe uye vie kin anu gun gbe lo moju a lo le kia nu wo mi Iyore to gbo e ne dokpo lo ne ba me no ti o we mu be le iri no je nu gba ra gbon o mi ma bodo mama Oghionba ege ni iye kini ana de gbe ku ari ana wa wo apo e nda amina apo we no de gbe di un iye ki gbe ra ene long time ago o see other dust here you we dust be ebi ya do Saga Iyore ege na me bu we Saga na mo pa gidi be be Iyore la dia ije ebo mi la kin ege ni o be la dia ne imene be do agogo but no presenter joined me on your scene na ye dame o see ya mi wani si mo say get the TikTok. I love you guys with all my heart because this case me say get do nobody know them babe they we all laying curses on me they we all mocking me so Iyore na do lajo na do kwa yo if you do no so mo ven me what time yo ga ye won Iyore ma ebe ban mi me toge sago ige sago I ma bia be no ma bia no gun ma bia be no bia be ni ka bia bossa lo bo bia bu omo bia o bob omo wo bia be omo gwe Iyore o ti I ma bia be o ti Iyore won Iyore ma ebe be gani Iyore ma ri me to ni ne okay na gije na wa da mi o video ni Iyore wa ga ni Iyore to ge ewe yin mi ane edoma mi e bo boyan na ya mo ebogbe o ge ga no Iyore ro ne igbava egwa e ka mo bana giun na ti e iya ma be gi o ma un gi e iya call Iyore be phone Iyore yi ladian ogun ejo e ba ni e lo le kia no sungu na do we video or when Iyore tell me when you send official letter Iyore na do ladian we ma tagile no we yes thank you very much or when na send or letter ni e BTC are gbe letter ni or where iya bi ege lawyer yin e we asunu e ba ni na we get na ma gbe na ya fi gbe ye ogun ya gbe e ba ni last one e ye wa ye gbe de e bi do ya we o don e udiji ona yin ya we bo wa mi amia Iyore kekebe na Jaguars they were besties and na Jaguars ora control a page Iyore that's my page and na Jaguars Oga happy Iyore owe am video Iyore pain Iyore wa mi amia na Jaguars vi Iyore gui and na Jaguars podi Iyore when Iyore ya ati obo ewe anything e rita ne ma mi e bo ne ma pe gin
abe wa ni bi abi bi jaja abi ma ni ohu awe we bo ne gbogbe na mi si osa wa ni wa pele na ngoma age Iyore ope no ibi wa nwa obi efo obo abi wa ma audio ni bege ni audio yero wa ya check e YouTube Naija Wash ba do delete ya ne Naija Wash audio Iyore no pe 1 week Naija Wash ya po audio Iyore me ni Iyore ya ati obo e bo wa me ni Iyore ya yu nwa we ni e wa ni ile le na me wa do kuyon fi e to ti yen ni e bi ta wa ya yaji no be say na me dey talk this one am you know me after audio ma ya na ho e ma ya fi obo nyan audio you voice Iyore ra agwo obogun so I na abolofo ugba eni ma gi ti Iyore owin ere when I send a letter here official letter invitation letter na send a lawyer in Paris anyone na yezi gbe amawa meje mu ebo gbe Iyore obo body ni Iyore na to ge na gbe akia ti ebo yo biabo redo ana ba ya bi eni e ba o ge no ama ba bi eni Iyore ba Iyore e mo ki face yeah neni udi ana mu body la dia wedo because mama mi egbo ni de no da emi ni Iyore yu pe kan bungbe emi no ki Iyore nu la dia of ye no so ko na ehoi na yere tana e do ma yere mu ebo gbe Iyore ana ya kewe wa ge e video ni e ka mo ba ya mi o e video no we na send letter gin agbera ye we nda oba ye mo pa gbo fi ana ye won Iyore na ya unya ibani baba eba mo isa na igi ogwe na ya yin asin aya ji jurasin maju ni Iyore do atana weta gwe da ye ni ejo ni Iyore ana gele mie e pa utet de na gabi eyo bi adi di number 1 bo lo ga be e pa utet no gabi e gwa se ye ga kibani. He was the lowest Raohe Noga read the Namwe Bog Iyore. He was the lowest there. Atube Bonaviola Javedemo. Ben Nemoya Wabi Akbaba. Yasak Babe Kame, Eyaga Aro, and the Namwe Bog Iyore, E Kame Begwe. Eya Mirwene, Unda, never was a Girano. Mind you, Iyore na itana we. Eh bien, ada ya tami pa o tete ne gabi no bi ni yo. Me pa o tete ne gabi. TikTok na me na egwe pa o tete ne gabi go. One on one. Why ni tam wana? De na mo bog bi Iyore do. Iyore is unya. Egwe na yebe ti e bu da ba yo pa gbo fi e gwa da me o. Mama Sonia o me ba ni a. Ama mo bog bi Iyore obo ni. Akagi una ti e. Iyore na ya unya Iyore ye ga tawe na send letter gin ya ro owu seti wi rock pa here when you tell mo janaje Iyore ya igwa silikele o wa dikele ori ejuru obi ejuru give me agboya mommy ti we mistake no mo te mommy agui mommy la mute a mistake ya mute we ana agboya na so agui eje eri mu ikele juru igwa mu ikele ni juru ne o wa ri koko go panu da anwa me o wa ri e mo bo ti ya ti e bone do eri ubi ga ri awe mota eri ya nyuwe da we mota ona banwa ona banwa ona ti e bone do Oba ti bebe gwai ma bo ga gbare no to seri edo ega ni ugbe na o ugbe na watana ugbe egbedo o me bi no leta ogwede rabe rabe no mo bugbe o ya mo bugbe ogwede rabe abanu e mota we no banu ni seri ehin ogwe mudiana ogwe ti to do ogwe salt and water ni emure na ogwe erinye gabeja we manado we sisa manado zigisa o manado testimony wa po body jebe o o jebe o o da ga try di tasin
Onaga try ni tasio wa po Ade yo ko ni. wa po bode o. No be butia o. Bu me ko bodu e mommy o. Bu me ko bodu e mommy o. Bu me ko bodu e mommy. Ija mi ma jo mommy. E mule gani o gbe. We say mommy. Ai we na ti e bona be da ko je kere even no ja anyo be gbe. Ijore iwo ni ne. Ori labia enika oni je be ba. Ina wona we. E video lo ka wa wu. No. Na ko ya isu ya ko agbe. Owe e sort of water ministry ni emu latiana. Owe motor lo ka we kyopa woni emu latia. Ni edo ya guoge. Unhweri ye. Owe e sort of water na owe era me Oghionba bugbe era no wa ye ti abi me. Owe oye sort of water ya ku e. Owe to ba do pon mi ye. Owe to bi na mi e. Owe to owe Iyore. Alive, yeah, do it all. You know, now. Exactly. Mommy, tag him, mute, tag him. So, Ogoni, or Ugbe, itu do, Anagili, Nakoto with a bed to Ajere, Jabe Minani, Yafefere, Neko can read it, we maroba. Ero, if no says him, my boy Niki, in your way, my boy Gui, every time I have anywhere, I take on my do it back in that do. O ma no eti jere de mi ma go be wa bateti an be te kino ga do ubi na wari e fi akara ege ehwoni atemi so ugwegwa ge mi aha ya ha okuna no gwagwa ge na wa di kokko go ni mo but emota ge mo uri emota boni kamwa idani yesige boni kama egwa no edoni then ye mana lagwe ba ni ne because you na take gwalu de abe Oghionba ni ga wegwa ya na te agwalu de ni ya ti rijore la wegwa eni na have information ge esa go na na ge ubi na vie information ge eledi na ema unless o ma no ma bege no ya do kina o si wa agin yeso wa support e wa agin ya owi Oghionba Obama declare Oghionba iza mommy o lawo mani bi edo oba to boy mu ma oba mi we amawo mu Oghionba na anyi be na go pa usu Oghionba mani bi oba declare we asa Oghionba emi ni jobe u Oghionba na pe ma ku be do iya we no se ni jobe u Ivie ya ti we kwa la yate mommy yate get nota mommy la mute yate get ne ye nota mommy ye mommy mommy okay no bo wa ge oba okene mije koje mommy otana ni no we mommy because here here where di gba me problem with your baby agwa do abi egwa you we mommy la gogo otana if you social media no we leni ma Facebook mommy mabe Iyore de no season di mami Iyore eme gwa na season di mami Iyore wa no eme gwa na season wa bi Iyore okay eme do na fugbege o season wa wo paika okay then no season di mami no mi go aga le no mi go ya bro be gani era no mi go na we e keseti guyen era no mi go ma yeri keseti ni ladin o se na ban ori ladin we esago ri keseti ni ni daji we ibi yin agbabe ti je ni ladin okay era no mi go na e monagwa kanania e yaro wodo ne era no mi go ma ri keseti ladin o ma ri ladin adona we amona ye gbese owi yan amoku yen ya bombo weri abi ogweri yen wa le ni yaso Saga era no mi go da we yan do deport me mostra uye ye me mo okay no jeje pisa jeje gwan bi je me we no ko ni ya ladin ona ju pelebe wi yen me ete ne de eto ni pelebe ti pelebe ga me ora me o me the African shop of pavilion ni ya ladin now when we 2 years or ya ro ugwe 2 years ni ko na ya blow or ya make it go or ya make it go gele ya collect go bravo members ore egwa yo ya ladin na we na mu Iyore no do pashago ore nene shop no u pa no wa change
na wa do amo an wa je gwa yin na do amo gbo wa wi dia ni yesi ge ogi yin la dia ni Teje ona o ma no ma ki na mu dia ni yesi ge yi le do mo le te so na mu yi le do ni ma le je be wa je mebe mo me ta ke o ana do mi arige na ti Iyore neni Iyore do la dia we ona be do ro o na bi letter gun yen ama kwa mu ebo gbo ni Oyere gbe 1 month ogbo ya tu e 1 month o boy 1 month okay egene ni eja dasun enyogi ege ni eyin ate warule ya ti e na te gbejo unu yen be mo ki face o majo okay then yen na je continue oje emi na di je say one je akedu ti e bo o say 1 year yes owe e pass 1 year okay o say 2 years when princess Obaname na do ru do ni are Paris ona ni Paris princess Obaname na drive are Paris ona we ya gbe Iyore ya se Congo ona se keveze be Paris ona we ya se Congo be Paris we Iyore is Mama Sonia Mama Sonia Iyore nu wa mo bobo ibe tamu gbe na maybe because we have that way we deal with that time we dey watch na Mama Sonia ma watch ma do we ga watch ma Iyore u we a go Oghionba Iyore do we ga watch ma o make no tamo we she do la social media do ta we if you do a personal problem with Iyore u ga face do we na gele watch ma bi Iyore ma me bana mi shide eme gwa na see so ni ma bi Iyore ni aso amu agboya no live video na me gwa everybody o ma ro pa ma ete no ma Saga wa me oni eme gwa na wa se ne boya na do alele kon yo be ro emi o be ro so about this sunu anedo aize u ya oyiya ye unya aya giegwe na nedo ya na vie bon hadia eboni agbode ya imoto ba le area ni ebona mu Iyore amu Iyore expect evado panara oge emoki face panara Iyore amu enyan ya lo edo ya fefe ake ya lu birie ya ayu lubie ne ya ka ari filia kwale mego ebebo o se Johnny na tami Iyore we ne de gbe fi wele do eri na u jo egbe obun gbe nda asu Iyore fu abebo aya lu birie o se Iyore o se Johnny na tami we ede why you don't ede Johnny threatening o wa tami the truth we ede gbogbo of your deji ere na ya kati we nu imia nu ti ade egwe de tu jo o ti ama but ono na ebona mu gbe na ya mu ebo gbe na ya ja senu ema o afi we la to ne do ogwe for we owo o say Iyore na do video na do avie so let's go there Body sunu my lovely sister Princess Omo who are we video we know there ina no mu we go do na we e debe mu ne okay let me tell you now who are we video but where even mera ita we ni Iyore ari egwe igwe to an Ivie atu mi oye ti me Ivie ade ba mama emenu wata mata no but enu ya ta eri oya sunu who made a mistake we better make una made a mistake my lovely sister Princess Omo Iyore is a ro ya la dia o ye mu boy imagi egwe ogwo ni ibagbon imera ari ezebu de mo ki face ma bi Iyore ya mu ebogbin ina ya love ye eze for 3 days I'm ya begging no soon. You understand? So ana do mie. Ina do we video. Ina we Iyore. Ready wa ye time na ebi ya time video ya ni ewu. Iyore ari egwa nu ya yunu nwe moto. We na wa yunu nwe moto ba mo na se egwa. Una yunu nwe moto. Ma ni be do set forgive you until u ya ari egwa du ya we na u ya zo Iyore te mo gbe na oja je gwa e ma ga ka ma we wajo egbe mi na be je di mo fi uni aja wewe o ado body be jo una o manu be ni meje na bana me na je gwa egwa ere ti me gwo ba dole doji iya most to review mo boje bo iwi mi na ya gbe na ya ni mu ebo na ria akaba ya no e ma ya ni wina ba je ya julame what in na gwa ma ja we julame na what do I want? Mommy, Lutana, Emiamia, Iyore iwe video. Awe what me marry wow. No one not here, deo. And why you mo fi why do back here mo yo to we wa unu wa mi have a shower.
Okay, no. Whoever want to me, I'm not sure. I beg you don't do. You don't do. I don't want to remember if I remember. Boy, you got more man on you. You have more. Even like Momo, you out there here. Ah! Oh, yeah, I just see me a woman. Oh, bed of your jar. Madivia to Aquahena. Enough is it. Iyore Ugbe. Iyore did a lot. I mean, no, who done in it was Vienna what one or not to Iyore no Vienna. When the Vienna like Benna not to oh, money. Ebonamu with your gabo. Here, kick your way. Here we are. Oh, Biagino, walking on no, that don't know your yado. I don't want to Vienna where Benivia, Oghionba. He won't walk here back. He went to your manager. You know, he got us soon. Oh, Biagino, you know, we care you, Oghionika. Ogo tedo ya fefefe Iyore kini abi to ni. Iyore is no be do tawe iye ito Iyore. Boya na mu Iyore, Iyore ga wo. Iya we egwa. Wo Oghionba. O ma no ta Iyore is not just an Oghionba. Iyore is Oghio tornado, Oghio ya. Wa mo bu wa kin, wa mu kin, wa mu kin na me age ko wa dia. O wa ri bi gbo akonu wa la torin yan. O wa ri bi bi Hausa ko wa la mu yan. Wa ri bi Yoruba ko wa la mu yan. Wa mo bu wa kin nere me gugwa. So, if you do no zomo. Wa me take gbe me. Ere asun no, awa jesin ke do ba de. Iyore iladian odo toge, ore do togo pare lo de. O say na we video na. Where when you Ivie sta na ya mo bogbin yen. Oge no. Iyore na Ivie. Damio. They told me. Mama Wamidia. They told me, Damio. Egene no ya din video ne di mo fi wu ladian. I no can remember. Then di mo fi ire ona mo bi yo mo ladian di mo fi mo ri ladian na mo re di mo fi ladian. Ebe ya su. Ere ya su already mo fi o ka ladian before Iyore. Mommy, Majebe. Okay, Mommy, Ivie analyze the sitane. Imaga have platform. Mommy muda. Imaga have party di mofi. Ya call di mofi na send video ni gie. Yes. Di mofi yak bebe love you. Imaga akmo me ma no be party. Iyore ma na be party. Yeri mo gi Iyore la dia. Iyore na be we. Yo pa o. Ya be fa. Di mofi wa. E be ya mo di mofi la dia. O ya mo di mofi la dia. So ogi mo get mo feel la diane emi ni yana do sie katakata we gbe doju we e video so e di mo fi e wa la diane de agbe live video o ga ti o ba to pe o wa dedigbo odun nu mo to oju nu gbo to we ya every day by day na di mo fi ya la diane exactly amana ka we ne na oju nu we to no ti baba forgive that but me o ye ma mi that is I when Iyore la diane do beg Iyore mari go e kan to Iyore bi yin ya wa eja ni esi gbin ohun na gi ko gbo ko wa o ma digwe o ma yin ya agwa o ma digwe so President Jeje wa te gbon ye Iwo ma o ma ladian yin ya be dokpa o ma yin ya be dokpa the next thing my ga mi e bo boy ona ya mu e be ladian bo afi e be ona ga fi ebe be a live video be TikTok na and which is agwa no be do okwe fi ebe obege yen na de bia we Iyore Oghionba ona de na tag Oghionba na me ma de we do ba mata no ro e me ba so genya e mata you know where they are from Iyore members here is so we do pa o me wa mu ye Facebook wa popular Damioje but else we me do we make down e members ave follow us Oghionba Iyore no sungu e so na left Iyore because e so na te bueni ya have ave dede so e de call do la de live video no do tania Iyore to calling ya se gbe di o ma pa ave dede no la de yen na isi aye iya te bueni ya have say wo ya we na uyo I think finish for here so what is sunu Ivie do no some e ke ni Iyore na ye nyani iye yero dagwa o Iyore we video ma fi pe ye gwa ya toge Ivie do ya bere me won pa won ko eni ka o ya bere me Iyore we la video ma fi pe je gwa e ba ni
Mo mi was a baby Iyore a jeje chief ma fo be na be chief orima. Okay. Abe chief no lalu he. Abe chief no lalu he. Ah God. That woman, Then mommy wa me mi okpa wa mi okpa owe areriye ni that ye ti ade areriye ni o ni ado ari yen gbe ni aba ne gbiyen wa ni ado je gbiyen Mekata banya. Mekata banya. Ni aje gbiyen ya re we me ke na na jo ko vebode pe arriba. Okay. O na do po arriba arun ya po mu egwe, oru po mu egwe. So Egwa no edo na ba no ko wa. exactly. Bori sunu Ivie do nous omo. Ana do mi Iyore a we video of ipe. Iyore yen fi pe give ye dokpa. Beno ya tie bo no give ye do. Ere a fi pe ye gwa. Beno ya fi tie bo no give ye do. Ere a fi pe ge oyo pa give ye do ya oyo pa ge gwa. Ere video we wa we video. Bori sunu Iyore is a who Iyore na so agbo ba attack me. Oya so agbo ba attack me. Okay go ba attack me ni obe tare la video. Ogwe ekeni idani esige no giere owo to tie owo era me no mo bugbeje mi kebe Iyore na so agbo ba attack me e ba ni Iyore na so agikele ona do se wivie ona do se wivie ona do amukele yuru o ijo so to ne ona amukele yuru ona mu adanu bo oh me so gbada mo mi ona do amukele yuru pa no wu dan yo omo pa no wu ona wa mu vie jo ja han so to yes what man can do woman can do it better. Okay mommy we that Oghionba so what is sunu Iyore oi sun oi wa Ivie ya ha ona do ya de crown me no go o man understand me o do joy Iyore oi se mo egbe me na ge queen o ge se mo egbe na queen Iyore na do amo egbe na go ba wa da mi obe bi do me nu so mo ona do ya daga aga Iyore na so agwo do type na so agwo ba ma type me Iyore na do ya daga ogwe na daga na me tota yi na hin ogwe no me bi ogwe na na wo isa me gwo aga ogwe bi me bi gwo hin man o iwa tota ise pe o ki se woni o yi mu kele yuru ase pe na so ona ya mo be la dia Iyore wa mo be la dia Iyore ma de be yi o ma wa yo boda yi o ba no mu ego igbeke Iyore wa la di Iyore da wa gbebe o fi oduku o fi oduku si gba ebe na de o gbegbe fi oduku ebe na de o gbegbe fi oduku ebe na de o bi do na we Iyore Oghionba wo la gbe lo mo ju wa o ama bi gbo na re do de o Iyore fe wa la we gbe ogwo ba ra pe Iyore no never, I would never forgive you. How do you go to my great palace and go to my great God? Who are you know? No matter where you're, who are who? I go beat you till you cry every day. I'm on mute. Yeah, what is it? You never see anything. This is just the beginning. Where is the soul? Oh, go walk one hour so. What's the no one so? More fear. You wait till you are going to go better. Are you mad? Oh, go back this way. Here's your go boy. Oh, go belly man in Iyore. Hey, follow us in your walking at Bella Mojuwa. Oh, go back here at Beluwa. Ekini Iyore do that why? You expect me to forgive her for what reason? And Iyore na wa make me wa me. Iyore wa war. Oh, we is sure. Iyore wa war. Ebe na wa bitie na. Wa ma me no ki yo ni nadia. Ebe na tie na bukiki na wa ma me di Iyore ya we video rejo. Wa we Oghionba. O ma no wi ege mo ba sebe do ni o ka so wu. Oga se muto ne du. Ugbe bona wati na. Wa ma ho be Iyore jagun ajo e. Abi wa ma ho wa iwe Oghionba. Ma I don't know me ma salobo no ju wa na sha. I don't know to go. Igo ya gbolo. Igo be view asori Iyore. E view asori Oghionba. Iyore. E bono le here. So why we yeah we got time se wala oye bun o then
la go eguje. So about sunu, Iyore na so amu ikole yuru. Ege before Iyore egbe kun o te mo te bale abakpa oba lo yokuku. Aize pe Iyore me amu egbe ni Iyore ga amu egbe na go ba. O iwa amu egbe ni odo ya daga ni odo to tayo odo fi obo Iyore nana. Iyore na do mo picture ija ni yesigo na do bu yeke. Owo egbo kin yin beje. Iyore ze woni Iyore na wa amu egbe na dia. Ona wa agbebe. O iwa ze me ma mi ke no ko na agbebe re do de na ya bere ma to. Even on my keke every May, I want to get a baby. Every set it baby. Every man of you say, I set it like young one bells one baby. Aguay no bar. Aguay any cow. Amore dove vai? No, sono arrivata adesso. What a stand me. Ana do me, you're not one baby. You may fear Benny or do. A Benny, Igba had day, you're not your fear. Oiga fiona ona and onwa ebeni yobe mu be dem ona ho agwe others ona ye no ye Ivie ona yo ye gbe you when na ya be ne e baba ya mu egbe ona bo wange ku e video ya we video ni oni na do gbera e ba ni na we I will never rest. Asamoto Yore asamoto eluwe wedo beluwe ya aro dagwa asawo talking am ye email ya no wedding ya ye ti wa ya mo ya agbelu abu wedding nije no be say na shoot be mama fly oba me bi oja ma ni bi edo agwa yin na agwo awei do ba lo bi wa to na mo go gbelu wa edo ni me na yun kan to oba ni me bi agbodo ga o wa ya mi re gbo wa ya sungu kelo gwa keno gono o bu wa ya afieke ki Iyore o kema ni lele bati ki aka bati o pe ari na po gino no ki fi pe ye gbado edo ko wa ke mo ru wa bie o wa yu wa ta funda egbado edo ma po no sugbo wa egbado edo ma po no sugbo wa o wa sagbo mi oba o do wa do kwa ke Iyore wa so wa bie Keno be ya afeke. So long as I dey cry for her, now so my soul dey cry, now so my spirit dey cry. E mo pa dey lo dey be ajapo. E ya fi unya zapo. O gbe no gi fi pa je gbade. O wa yi wa ta wa yi won mo wa bi ta. Ko wa ke do wa je ke gbe wa ke be ko wa ke ya. O wa ya ye gbe ho e. Ko se no tu wa wonu. O wa ya fi o e. E bo de. Then you want to come and tell me if you let go, are you okay? Are you mad? Don't go man neck buwe. Me buy neck be me kini kere. Oh yes, say. Oh you don't know pebo. Oh yeah, aku do ehin. Are you mad? Don't go na go via do go ki go ma o di na do ho. Ivie, won have man support e ono donate go ni ya. Ya ono be donate go ni. Mama, nyogwe eitie ni ogeji yen la gogo la o. Egbe mama, boy. Anigi. I didn't get in your get your mama. We don't me ma tie bo ga ni. Honestly. Iwe Oghionba Iyore. Emani support Emani support when you do donate no do donate go ni ya. Oji support because you know am Akakaya is the supporter of donate go me. Or say, you are watching a live video. You are watching a live video. Nobody knows. Why were I here? You think anybody don't even believe? I never had a personal issue with Iyore. Even up to date, I don't have personal issue with her. And Iyore, you expect me to let go? Why me talk with you? Why say to Ivie Bokpagaya? Iya iga gwali go bo bijore wa ipiku gijore waga ipiku ge no do ati wa we wa ya kantire ni eri go du wa iwe mi iwe we ma wa digbe sha wa digbe owo wa ri yin owo we ma ya ni eri go na ya fe won wa ri yin gbe so ijore wa ga go nu wa ya de bai Mommy, oye tu mi amia. Oye tu mi amia mi so mo. Ba ibi edo. Mommy agui.
do you remember where Iyore Ogismo Arone when no Aroni ni mena la jani no kwa Asmo so many years wa you Oghionba ina we Oghionba no ni be do na Oghionba no everybody ala dia me mamika mumla ki ala dia mommy we mi awe Iyore is a who no here degbe ona do ga 1 million here be social media obi ne fra comot wo abi have even 1 million na ipe wa mo boga go ni na ku ja ne to be ni wa ga eniyan wa ga go ni ya ajemi 1 million ga ni ya me ni do ni to say abi mo wa me no ma oye baba then wa da me o let's go Iyore di do gbe be ne be la video o iso go ba attack mene ina ladian ije kira we ladian emi na ma mi gbole be oku egbe bere do na silikele bu e ki almost one o sunwo sare no bi eko tin oni na gba ladian oni gbe bode we no gbe be oni na gba mo be ladian oni na so agbe we ni ebe gbelele ni ma wa vie ni ma sogu e fra comos wo ido ladian we do we eri anniversary no de na ogo women no kwa no de na mi ya degwa ari ya demila ari egwa ogun ogbera gbiju e we na demila we na mwela eri gro de ato ugwe mana sungu ni mego mani no mi we mila no ya do deep tv wewe bene anwe so baye o mede no sungu o mede no information gwa no anwe so ba oba do mi we mi la ni odo ya ta me gwa wi odo e anwa soba una we be oni e feki na de mi la no ya ta me ka me wu wo de mi la ni anwa soba u afun akuku pe ke mo no bi wa sun wu anwa soba pelu kewu anwa soba e man very useless man e fe ko bo so useless man no je na zone of ibi do enu so mo anwa soba o mede wa sugu o mede wa sugu dami oje o me message ni agi Damio. Ibi adonu so mo are ni won. Abera me ke mi je me ya. Ka mo ba ya no go ba do le do yi. Wa ya wa we ka mo ba ya wa to pe. Wa ri go ba mi o kan wa ri go do mi o kan. Ijabe wa ajo wa ya wa we se. Mi wa ya gbera mo isa do le do yi. O sa lo ba me ni kan. No su wa kan me no va so de. Alare mi o pa no eso re no ni emu e do bi ayo ba won bo o pe ari no wo ri no na ye vie na o na ma ye vie na no wi ni do mu e do ni bia yo ba won bo ogun agbe wo wi ogun agbe ba fon o na ba ju pelu wa ma wo ya bia do yin o ba wo ya gbe do le do yi e na bo lo so anyway are e ka mo be ka mo bo ari ka dele ni debo yi wala gogo ogwe na gwa bi oja ona do ya wa na ga yo boy esa wala gogo re ni wan ni atamu wa re ka we video yo ne wa mi be o wa ma mi be o no problem anwa soba o mede no bi no sayaba anwa soba na mu egi anwa soba na uselu e boy na francomoso no what in Frank Victor Meno ero se o imwe e chief la dia begwa odo be yam jasin ami pe ne fi yegwa e boy na e goson ogo mede no o mede of information e nu wa ya e mode of information because I know it 100%. O say na we what your mede o mede asien wa kwenu ma boy fi boy e bo and o ye nu imehin Mudianeje atiku jere we egene di mo fija latin enwine gwa ma mo yere ere manania di mo fele do gba beje ni abi no ya fi information gba ni we mudia agimegist we enwine we no wa mo ora enwine human trafficking shetro ipe aligbe shetro o wa mo imani o mede bi gi o ya na la o ya na boy ahia ni ali se ba yana bo yana do ka ma gwe ri akan ya we ga we yana ri ebo wayare iya me ku me ba ni a okay yana we ni ya su bi o so gede do yana ka wa lebu me na ga mi se ku ze bude information mi agwa bi ebo be de kwa tie ma gwe ge no kwa su baba mi kwa la dia igwe daddy ye ni akwe
Isaac me ye ibe ye must say lowe ye na so anlo edimofi edimofi ye ga via information guana edimofi awala de e no was lowe no de ye wa me e be frank wa una but edimofi by after okawe a mistake in mo ne dai boy do ya you la me ne why you la me ne egwa edimofi me ga we we understand yana do list ne ya do list ne e ba no Oghionba yana do ni vuri yana do ati and the list ni o me do ya ne be ni yes ona bi e bu dan ya me do no sa gegui o se e mama so nya wota gbe wa bi yo me gui ma bi yo me banamish e yo me fi pe gegua o problem ma bi yo me e ga ni wa ga bu don ni e gbe na ta mama so nya e ga ni e di mo fi be edion iya me egbezo e di mo fi ya bi ni edion you gbe and edion who that way edion kakebe o me de iya me problem o me de kakebe gi o e agbe listening get di mo fi ye na bi e edion sa ge you gbe okay on na bolo fo yana do aje 50 euro claim ni 100 euro exactly no di 100 euro gian yen gbe gi Oghionba o ki salobo wari ya ne bi social media na me de wari ya ne bo o me de gion wari ya ne be bu when the ni we mi mo na bo itoge na ta we vie ta e ma ni me ti Oghionba ma ni ro dagwa o ga fi pe je gba na Oghionba o ki na mu dia ne ba mo isado ti o ma Oghionba ne no do ta mi ma ni bi egbe Oghionba na kin mu da me o mo ame no ma Oghionba baba ma ni bi do mo ame no ma Oghionba baba when na gi ro dagwa ne Oghionba o ki uwe o pa we gba we Oghionba o wa sun so na bo no 5 years do me no so mo o me de na e godfather ge un dana ge almost one when the boy na ro sele no if you pe je gbase when no if you pe je make am say for no reason o me de o ma eti e de we stop him una ma o me de of information wa ge o era me mommy but e chief na mo zo ka boya no mo zo no so ni ogun e ige yin but e ri mana but o ka ni mommy la wo president jeje utete ati amo sa ke utete na ga bi chief no ba oge na ri olobi ri oya ri opo no mebo I don't know mo forget you o dudu You speak English? Please, wa mi se pa wa drop isowo bi e do me wa gboye ba na mozo ona gbe ona ya mu e mama no be Holland no be Belgium ona do tag egi never tie mi mana ta lo bo Amadu wa majemi no ya ona gbe yo bi Lizzy mama Lizzy K one of Belgium no enegbe yemi na ti ene ya egbe ni o agwa chief ogwa baba eri ya le bo eni tare gbugbo e wo pa wa bun o made of information gear information e wa re gwa ya fe o made of wa vie ya ladia o ka bi awo elelebe o ami mi o pa le ta mame ni me na mo no me wa ni iwu dai me bi agbon do gobedo e to ya ta ba we we do ya mo egba agboto but emi no kegbare me ma ese no ta ama bi me se be oni me se be oni Ivie o aba bi ana ma wa bi abe Ivie on me video wa gbe mo ego dukun yo to Iyore to ti e no ya ti e me ban my sister u ka be ta we iyan wo bo vi me mo drop iwe egui mo la wo ye wa gbe mo ade dukun send request vi me mo egui mo itegwe uswen e follow us Oghionba Iyore no uwa ya vi me oje iyan wo go me vi me Yo wa mi get wa mi dan. E mi okpa ni ato me video pa ni bere be ga fun ave na. Ave mama blog ara we o. Yan na we
Non rien vision atok ben ya to Iyore where just ordinary a greeting no me ave no takba we London we long live my king where me den na to or that come on na no here we long live my king ave king of London ya to egbo to oni My sister, where say what I don't know now. When no him. E azedo ya oviedo. E sono we oviedo no yes yes. Any e so ma nwa bo. mama blow one way you E so 5 years me as one few elele daria. Here ma nwa bo. Why ma elele do. Mommy oh, iye bebe mana. Mommy la mute mommy la. Mommy. If one then mama Sonia avait platform ma. E aurait peut-être JJ. Oh non tana. Every makbana me yonduku. On a besoin de temps here wege. Mommy, when they make that you opia, wa talk by na mommy. E mi no common no kakabo be do. When they make that you wa talk by e bi ya wa me a. We London long live Mu jane ni je me ana lese o ta du no eje. Ije me feti. La wo je me ni je. Na me o ni je me ana lese. Donner wa irene me mai mo boy ho de we wa mi we iye boy wa talk pe o me mai mo boy ho even ni me wa ta me bi ma wa bege me na domo e pa domo sa mo bo yan re ba la de ti ato la bi zeto la bi ze oge iye boy wa talk pe me mai ho ni de o me mai ho de egbijora na mi Eni me bi e mommy, ibeta e debio. Uga mi edioma, egbere dioma ni no say 140 years no owe call dioma domo dioma wa gaga ni ma o wa to dioma wa to ni maga amo dioma damogun then omo na you wa talk pe ya nwa e ba mo isa e ka mo ba abo ka mo ba talk pe ojo we owe a talk pe e no gie Oghionba talk pe. Me bi me je fi awon da yen o fi na mi gbogbo e ko yo mo bugbo wa talk pe o. me mai ho o se ni na no because on am we mo se me na do no vision me because on am me be mi ede o me o ta pa ni be ni me se ìgbìnà no so mu na no kosa no be Juliet no ni ba bo ta ba bo we live bi wa mo ga mi be ni jore ya ro mama Sonia e no be ya ro bi Oghionba wa mi no a ro bi o God me ma understand the so and then mama Sonia ma donate but Juliet ba pon mi me read on time we because Juliet ya mi Oghionba go wala do afia we wait me banamish I don't have ya game ina personal issue with Iyore to boy we no la dota Mami Iyore ni egbebo de Iyore ki Oghionba Iyore la video na ki Oghionba e ya gbe de I ma gbe Iyore mu da o ti e bo de ba me Oghionba le imu e bo gbe no kesu ati e bo o kesu ata we no feel omokwa me ose no ma bi e no feel omokwa o ma so Oghionba me Oghionba aluga kebe so me no ya tai. Can you imagine if of years no one wa emi and Iyore o say na ta wo wa mekunu keka I dey follow na that oge no go me mi wa no sunu kwa me mi ni mo pe but ma be mi ni Iyore ya ro one video ni opa na wa pe kian ni e wa mi since ni Iyore ya ladia till yesterday Iyore yero e video Iyore no do Iyore ro o we yin se wa ye ni mi e go be gbo owo owe mi na owo mi na mi eboni ni aya te wegbo then why you support wa adu no sunu wa apo bo le bu wa Oghionba followers so you do no so mo ebi you yaso agbenbe o ne fra komoso ore ni taba omede uhun dan no abera me omede amamu ege ne re do uselu ana ma ege omede ma gegbe oke e kare ni bugwa gwa o omede ori vi formation gwa pa ya fi one fra komoso ya si formation ave kare no bugwa gwa wa eti ole kwa mo ave ni wa ave ba be
Omede. Do wanate adate amio kame. No gomedo wase. Wan watame o. Undan no. Iyo ba mu yo wa. Omede. Yeme chifini yabi oga kian be jemni no yeba. Na mu ne uselu. Omede me ome natie. Ileledo. Amo eto traditions and culture. Oredo. Oma egomede. Oni weni dota. Oni na abolo fwa. Emi ni jobe ewu. Ata tedegbe. Akwe. Ya yesore. Iwe gbe lu ladia. I want to do this video for 1 week. Ni meye mi okpa buwa. Wana aswe ni jobe no Oghionba ni juwa. Wana yeswe ni megi na ebu dai me Oghionba mi Oghionba ni. Iwe ti me ri akon to ko bedo. O I fi pe no Oghionba ukin. O ga we upa ogba ye mo pa gbo fi no. O ga we upa una fi ko we why not? Maybe be well awa. Nda owe change is one constant thing. A change. Anybody can change at any time. But una we mi opopa. Uwe be na uwe ba ku uwe ba ye ku Moki. Bamu nu wa mu da ye na ba mu wa mu yi. Na na wa de ara be do yo ku wa. Bu wa fi ye gbe nu wo na gu onu ro. Ari baby no mama. Asa do nu aka. E na do yi na bi ne gu aka. Ome wa ladia ogaro. Wa ina ni tawe wa ti ye ya re Oghionba. Oma wa ladia aro bi ebugbe no ba ye ki ebugbe. Nene ebugba no ma se no ma sogwene. No ge gba. No ma sogwene. No ge gba ra no ge wo tun yin. Ya ri loto. Oma wa aro bi ebugbe dedegbe. We do we uewe. No yes when you make na we Ogwe adobu gbugwa. Mama no we ai uwa ya gugutori. So one by one, me I start from up. Bisa jeje bi jeme na on mute ngwa. People emanani agua, emanidare, ma emanire. Okay. Beauty. One last spot no baba. Request is in. Obi jeme la. Mudia, Ivie Mudia. Okay. Beauty. Because no can send a request is in. Beauty. Okay, je. Beautiful. Yes. Beautiful. Beautiful. Hello. Wa gbe magwan. Gbe magwan. Iwe down we see every time ya we tell me ni we pari jore na because one of your follower na if you be boa jere de ma we are one platform where you ina we atebe ni ma ni go ne we ya we boe o ya sisa ne homeless people mana don ni go or you we like 2-3 boe o ona gbe ni ka ezi ya dele go di we o landisi odo ya gbo foku ma o yere view na gie Imagi jeme. Okay, jeme debo ni na me ti abono gian we. Everything. So Jeme ni na me ti abono gian we na we jeme je. Iwa jeme. So Iyore, I have in Iyore who she has offended all over, offended people, offended the whole Edo as a whole. But the biggest problem of Iyore itegbemu ore obungbe. Iyore gonna waste salt and water nenemi. Even Ivie who no se no bije owe na tinye mommy or na tinye queen na egbunu ye ni I tinye ni very queen even we gonna the muffin na invite a birthday no nyanya desi eri ka bi ata queen ye here queen ye party wa no go o kan invite me party o wa mu ye je wa ma me Iye agui ube mi okpa mo pa no ga ata ni wa jeme na. Ube se get ona. Iwa gbo ye. Owe won we video no there. Owe it's not your biological father. Or me no ya say nene ebo me Oghionba no se. You understand? So we video ni wetana oka wata. Ogwe me no wa be ti oba atok pe ebe no ba bebe gwa mi bebe gwa yin.
Igwe ijadi yesige omuye ade abe I no want abeg mo rest sister go on So tell me talk on provoke why you come down here I'll just Igwe the see am at the verse at the paro Kakabo you don't mention my name and you already them again no go on but you wow the biggest problem of Iyore is Itegbomoge. When no ya gbe it's as if you way when ya nike no ragbona. Iye oma, you know, iye wa obekinye eboye wa pe ginye. And oga offend oma. And the way iye wa backwo, we gboge Juliet no sunu now recent. Way iye wa backwo. Instead of her to be humble enough to where I mean yeuna, ye ma we say no make beri oto no apologize. Odwa make excuses when no working Juliet. you donate you not to make excuses Wetin ya bo for 7 days. He go ni donate in there or when ya be church you do. He go ni no okay ije gwa ke un lawo wo ye one by one Oboge Juliet Nina, Orimie way that there was a public backlash. A lot of people challenged her. Honor the twist or what waiting where say your boy this and that. This is because she didn't want to apologize. She didn't want to be humble enough to admit her error to say that we man do twist. Then the public in that backlash about the bullying. Till today ya gbe Juliet ya we go because all ya gain view. But she did not expect that there would be a big public backlash. So when the big public backlash now happened, she now tried to manipulate the thing, try to do damage control. But no damage says that Madam Juliet omegbe egboto egate ariye platform Iyore ya swing one yari akantine na arigojo inigo ariye na gawe the highest Juliet am highest 10 million ariyo since a year now ya say next year 1 year igo mafo but I donated 10 million I wait for example gawe the highest wait 10 million igo ni ariye say 1 million metana iwe ariyo since we not next year do gbabe 1 year igo ni mafo but apanegbe omu efua because that Juliet Imara platform Iyore ya megbe egboto ema igo ne ma donate ni ogbera ni no ya mi e platform Iyore because ema no gbina no na do gbin yese that is for that side. So one thing with Iyore ni memie o itegbemu ewe wogo re or feel that she is superior than every human being on this earth. You know she she was hoping that she was hoping when you that was what she was thinking in her head. But omagi deyo ni na ona so you know yari san. Call my sister Butter. It's time no go na call. Yo. Baby aje. Oh yes, say about I say. Mama hold on. Peter JJ, Lawo control the house. Mom, Lawo je. Emi no ki Lawo one by one. We no go for neba, go for we no or true neba. I will coupon then a Peter JJ will take the next person. Lawo je. 2017/2018 so yeah lele I play a big role on our platform and I don't want to introduce myself they go know who I be. I play big role for our platform where Lawo je as host ya know what I be ibere where ebo oya munwanupu but we can play a big role we me ta mo we ma bere Iyore ga ro we me ta mo bo gbere to me to ya me bo gbede ya na mo bo gbede ma re me ma I remember everything. Okay na mo bo gbede we ya lele abi bai mo bo gbede na le okay let me ya wata you know a lot of things happen let me ya wata
Imagine Ya le po bonu woni, ya po bonu. no. Imagine le. Before I came my bugbe, I've already seen that she's a scammer. Abba, never donating now. Anyway, boy, I've been living abroad for over 20 years. So Igisa wajoni wige somebody. Igo ni merie neni all the men because in wina yo uma understand in wina jigo me Igo ni rie neni I work over 24 hours for that Okay, money. mama 50 mudia won ka be no water na de laoje. Dem yo pa ni jore ka wi hin awu wa na ga woli go ya la jam. We talking away no man that iye boy a very dark man genia abi mo go in a very dark man okay so agbaja mi da wa ku adomi ewe ni no mu my man wa ma do blame me no donate the NGO when ya we bue o ye villages Okay, sister Mudia. Okay, no very dark man me ya no who show Where Mudia Mama Mudia. Why? Iyeme no sa. Iyeme and the president JJ. Here control platform. We no sa na why we hold on. we rate me wa ni very dark man why I illustration don't twist my words please. So my sister Iyeme no tai uja we give me down yo. A very dark man with Tanania. Only there are your two begego. Of a boy only level ubegego or river okay any boy of okay. Better man waga zigo na rebu banato tano the coco mobo na ye get me lamopo. Ona wa jigu was delivery ona ya see ona ya see good one ya see go joru de e mi no ju wa here by miracle we woman why we attack we umeba me. My sister. Okay. When money be money black, money like a miracle. Then imagine me one day, ye kere, echo a yagi my maybe my audio tea, oti canaba. My real papa no mabo, my area jebo no mabo. I saw I did my idea and maga go, who echo a bemewa, echo ijera me what I me. Or was the young woman? 30 minutes already money. Ime don't want about the woman. Even Oga me go pa me oba eweka bi because obe ame Ghana era no be ready awa ya tawe na oba e dia wa no ona we na same you talk na zume du we na no gbedegbe na ya we mo yaru de mi ame no de na wa ge mi amo pa no gele bre mi ame ni e de ese na zojo o toto erere ye de ro wa salo le bi ko kekere no fi ki bi ka fo abege ni emi ni aja gbe ai wa zoro we jam o me jam awe ni mo ya ku e o wa kiene ne mi yen pere utan mi o me na so ogi do mu ade petuwe ebo ya kene ki gbene o kene gbo gbene o kene gesi we 20 asa na no ma me bebo ya gbebo e ya na wa velele ya te o me ba mo han solve problem ya today our market. Okay, ni asa some of the things we later. Ubege runa we de ni magwaloba. Egani Iyore ya sun live video many people that followed her all of us one reason or people were there for different reasons. Some people were there, they were not seeking for miracle or things like that. People was just there for the fun of it where money do money some people were there to just listen to other people giving their testimony. Some people were there because they were enjoying those songs because when the women were singing,
So some people were there for that. Jesus Christ somewhere by Diana yesterday. A Let me pastor. finish. Let me A finish. pastor one with Diana yesterday. Somewhere by Jesus Christ. Pastor. Daddy, hold on, my sister, beautiful. If you're bad, you're time away. My baby, you know something. Wagia, Amy, Wagmona, Oghia, we. Iya, scam. I will moderate on the game and what you why? What did they worry now? If you we Daddy, I know when I know they call Simon Academy come up. What do they do now? Daddy, I drop paper. Mudiane, I drop paper. No, don't do that. Don't do that now. Why? No. Now on ya, pan on ya. But my pan on you do na. If I will send the request, if I go, daddy, now. We will send the request, daddy, mo. On said daddy, mo. Now. Why am I part of it? If I now, table, now, daddy, mo. Now, daddy, now. Mo meeting where that hold on, Baba. My sister. Do I not drop you where? A mistake. Daddy, I mo drop you where. Hello, Epa mute. Why mute Epa na? I drop you where? Epa. Who be the person who drop me? Make to fire that person. No, Epa, why you doing this now? I don't like My this. brother, when we take care of Don't be so now. Oghionba, why you doing this now? You know when I don't send messages. You know when I don't send messages. I don't send message to your WhatsApp. Hey, I don't talk to you. Who be that when they talk for which they talk? Epa agree on say now. Epa get continue more on say now. Eti po akpa mo ya ije me ibi do. Ah, you drop him na ya we do se me ah. Ya bi na do na se me. Ya sunwe o si e na drop you where. Mo me we na we gbe mu we adodugun la wo pa oni se na. Oghionba ma mo e bo gbe mo na. Na do ati e bo ne gbe mo ni si mi o se ge do a. O ma make sense pa. La wo baba mo. La daddy mo. La egbe mo. Domosa, where's it? Iyan ni bunore ma na so support Iyore nu no gbe o. Daddy, so you where on his God. Fuck. No, they platform I no support Iyore. O can dey that wo abokoko. We ugbe. Anybody now they platform now, because when me social media, anybody now they platform now support Iyore when you do pretend you do gbale mi no ri bi odo nu. O can dey that wo amo. We because you buwe ma. U get in na you badu agbon na mi egbe. You support Iyore. You understand the waya. You social media and about those things, but as long as me no concern or you may allow platform, may social media person. So, daddy, why hold on? Episode JJ no moderated the house, but I mean, your partner has a getter. Iyore, my lovely sister, beautiful. Ubere, na here. We are ladia, we are the one. Iyore yamu, here do so. But if your partner nowhere, but if you are going no tani, ikete niata. Everywhere ya le Iyore no Oghionba. Amwe bog benebe do aswan aronia.